poďme na introvicu. Čo to bude zač? Čo ste si dneska pre nás pripravili? Už si niekedy zrazil divočáka? Nie. Ešte nie. To čo je, že žehra, to čo tu vyskočilo teraz. Nejaká žehra, čet. Takže. Aj keď sa hneváte, ale na žehru nebudete mať takže tak. Žehra? To niekto si nazval svoje auto ako? Kapičovina, že? Tiež by nás predali za všetko. Na Michej. Ano, šéfe. Šéf bude rád. Šéfe, tady máte. Co to je? To je Filip, že? S krátomou. Možná si Míchej to? В лес приходит сказка, снег как чистый лист. На цвет Put me. Už vieme, prečo som to prestal pozerať, tieto kokocinky vaše. pet, What's this? cheetah, Giraffe. trap, What is this? daddy, What is it? daddy. I just wanna be yours out, be yours out. Baby. No way. Jaký frajer, ale. To už si jaký panúšik. Keď aj tento most môže meniť farby, tak môžeš aj ty niečo zmeniť vo svojom živote. Poď na to. Každé ráno si daj dobrý tréning, napumpuj svoje svaly, Daj si brušáky doplň energiu. a hlavne dobré raňajky. Co? Jaké raňajky? Však má cvičiť, nežrať. Makaj, až potom si daj raňajky. Čaute. Dobre, ja len dúfam, že tam bude aj nejaké české video, lebo zatiaľ akože vyhrávame vo veľkom. Tlieskal pilotovi. Výjezd mají za sebou olomoučtí strážníci. Několik obyvatel sídliště Nová ulice pobouřilo, že přímo mezi paneláky někdo porcuje mrtvého divočáka. Zvíře si pověsil na sušák na prádlo. Díváte se na fotografii, která na Viděli. Počmi, jsou v klidě plnej báb a ohovárajú ma, že smrtím, že mám roku. Takže teba ohovárajú baby, že smrdíš? To sú problémy covidov. A to... Ja tak rozumie. Ja tak rozumie takáto pičovina. Ale ja som dneska rozumel, mi skočilo video so mnou, hovorím, čo to za pičovinu, klikol som tam. A bol tam skicár. Nenaj to niekto čet. A kreslil som tam proste tú mamku s tým synom. Nemáte tu niekto, ty koko, to je strašné. Taký černý neger. Gypsy, díky za 20 metrov zvízaš. Som nedokázal toho Maťa, toho pilota, prepáč. jebe. Promiň, bratře.
A question I get asked a lot is, can dwarf girls drive? The answer is yes! Bez Pala Ščerby by sme neboli tam, kde sme a Živé námestie by nebolo súčasťou dnešných dní a práve nemu vďačíme za to, že sa prerába a dúfam, že bude hotové v správnom čase, takže Palo, ďakujeme. Bez Pala Ščerby by... Vidíme to všetci. Bez Pala Ščerby by... If you were born in the 80s or 90s, you grew up in a world that doesn't exist anymore. You remember when friendship meant knocking on someone's door, not sending a text. When Saturday mornings were made for cartoons, not scrolling feeds. When happiness came from mixtapes, bike rides, and streetlights telling you it was time to go home. But here's what makes your generation different. You were the bridge. The last to know life without technology, and the first to grow up adapting to it. You lived through payphones and dial-up, and then watched the world transform into something faster, louder, and harder to escape. And maybe that's why people born in the 80s and 90s carry a certain ache, a nostalgia for simplicity, a quiet wish that joy could still feel as easy as it once did. If that feels like you, it's because you carry two worlds inside you. Počúvaj, Tamagotchi ste mali niekedy? My second pimp taught me like how to cook. I'm like, baby, why do I need to learn how to cook? I'm a hoe. He's like, you are a woman first. Ako 9 z 10 hier to je opačne. Jasné, že mu dvakrát to rovnaké. Jasné, že ďalšie nejde. Hrezi veľa duchov. Myši nemôže sa vzdať a preto čakáme round 2. Na čo? Prečo? Calma aí. Vou voltar em você. Olha pra câmera. Para de novo. Ako tam nádherné. Keby mám nejaké popúry, tak tam sadem aj ja, ale bez toho len tak na prázdno, na čo? Mano, na moral. No ale už je na rebríčku, dobré. Však je dobrá, tá novela dobrá dosť. No aj po piči, lebo vlastne ty ideš a keď hráš chaos, tak vlastne nemusíš hrať. Vieš, 2 knihy ti vypadávajú, čo sa týka damageu, lebo máš aj veľkosť, že máš plus chaos, takže máš kritický do piči. And there's a heat wave coming on. Čo to má za pracky veľké? 4, Kto je? 6, 7, Natlakovanou hlavu je 8, kokot. vyšiel až na zem, 10. A nenadávajte mi za to, že som nešiel až do zeme? I can't. By som sa nezdvihol. You hear? Ciao, Andrea! Chudák tam bol sám celú noc, sa tešil. Můžeš věřit už nikomu, hlavně ne děvkám, stačí mi 10 minut. Tohle je na to má. Tam jedeme golfem z města do místa, všude města je ale more jedna znát, dám se od sebe vždy vyplatá, takže jednou se obratí kvartál, mluvíte za zády, neříkej fakta, můj kruh je malinký, chvíli si ten stres mě necháva jen tak spát, nechci zanecháva to jen tak, když mi peníze mi nepřijdu sami do ruky, musím vydělat more a nes... He's going at it, dude. He's going at it. Už si tu, čau, čau, čau.
Chill out, OG. Chill out, OG. Chill out, OG. Vedel si ty kokoce, že si starší jak naša republika? No. Pozri sa na tú kurvu, jaká je krásna! To je ona! Kurva zajebaná! To je, dívaj se, zlatá celá! Piča zajebaná! Chúďa, čo mi vyvádza. No! Ai, rapaz, caiu! Pega ele! Caiu! Týpek tam padol. Come on! Get in here! Get in here! Oh shit! Čo ti vedú kam popadali? Don't do this! Here! Up! Znovu som klikol. Či čurám do vany? Nie. Takže já jsem jediná, kdo čůrá do vany. Ne, to teda ne, čůrá Jsi jak privolal, ty kokot. Sprchuje, jo, prostě. Ne, když se koupu a prostě plave to tam se mnou v té vodě. Prostě když se sprchuju, tak se vyčurám a odteče to prostě hned. Takže ti prostě to teď natočím, Alexi. Oblíkala jsem si kvůli tobě plavky, abys to viděl, prostě, že se vyčurám a hned to odteče pryč. A neříkej mi, že ty jsi to nikdy neudělal, jo. Takže teď to sleduj prostě, že to hned odteče pryč, jo. Natočím ti to. Fakt, koukej. Tak si vlezu do té vany, pustím tu vodu a ty uvidíš, že to prostě hned odteče pryč. A koukej na to, jo. Koukej, jak to odteče hned. Prostě se teďko také vyčurám. Prostě normálně vyčurám. A prostě koukej, teče to pryč všechno. No fakt, jo. No nepovídej. Oteko to pryč, no hrozně dlouho se to v té vodě točilo. Fakt, povím ti to jako... máš Kamenduka, pocuk fundaluk, fundy kamenduk. A pocuka fundaluka, fundy kamenduka, pocuk fundaluk, fundy kamenduk. Sara Justino, grandi mangi chikira, premarkiza. Io dai, ma tu dica. Sara Justino, grandi mangi chikira, premarkiza. Kdy jsi pochopil, že to je ta pravá? Jsem ji otěhotnil a pak jej táta mě našel na letišti. Kdy jsi pochopil, že to je ta pravá? Jsem ji otěhotnil a pak jej táta mě našel na letišti. Kdy jsi pochopil, že... A sem prestaneš chodiť? Ja sem prestanem chodiť po týchto videách, čo ty? Aj, chujeme. To všetko mohla čúrať na mňa? I have 3 friends. Zásady muž jediné ženy. Nechci skončit na internetu. Snažím se na sebe moc neupozorňovat. Soukromí je mi svaté. Moment. Říkal jsi, že to neděláš. Co je tohle? No, to jsou filmy z pojčovny. Já a Brandy misionář? Příběh 2 dívek, co se staly jeptiškami. A co tohle? Standardní zabezpečení domu. Nic extra, nic složitého, prostě běžná záležitost. To má dnes každý. A proč míří všechny kamery na tvou postel? Kdyby chtěl někdo ukrást mé sexuální nahrávky. Pojďme do postele. Dobre, dojedol som pripravený. Koľko som na tej marketovaní, to nechcem vedieť. Ukáže ho? Čo sa zmenil? Pičovina. Ferrari Triple Peak. Keď chceš prísť aj o tých zvyšných voličov, ktorí ti ešte ostali. KDH navrhuje zákaz free spinov pri hazardných hrách, ktoré fungujú ako skryté finančné stimuly na pokračovanie. Ya terminé. ¿Rápido?
Sí, pruébatela. Ay, me quedó bien chingona. Bien checada así. A ver, ¿qué tal te queda? Ak je nenávisť voči žolíkovi. la boca, mira. She told my baby dance to 3. She looked at me and showed a photo. Baby cried, his eyes were like mine. Nie, táto fotka je strašná. Ya terminé. Čo to má byť? Dnes ďakujem ti Gypsy, ďakujem ti Marcel, díky za tvojich 100 kikov. Čo to má akože byť? Ja to neviem, či to je strašne dlhé. To je akože on sa akože z chlapa, že stal akože ženou. Lenka Králová, no ty si dobre jebla. Romano, ďakujem. Jediný stát na světě, který je zároveň ostrov, kontinent i země. Jo? Asie. Je to za A. Ty říkáš Ázie, to není špatný typ, ale není to ono. Je to za A. Island, za B. Madagaskar, anebo za C. Puerto Rico. Puerto Rico? Jo. To je ten, čo im vždy dá akože za pravdu. Nech povedia, čo chcú. Je to správně, je to Cčko. Dobře, hezky. Jak sa oni tešili z toho. 6 loads on the weekend and it had 3 grams of protein. I did. Welcome to Bottoming University. We're talking about foods to avoid on the day of bottoming. Fried, greasy food, your fast food. You want to avoid that. Gonna make digestion unpredictable. Dairy, unless you know your body can handle it, it's one of the biggest culprits for gas, spicy food. That guide, I'll send you my free guide for. Get on your knees. Say There you go. On your knees. Well, sure, yeah. Depends on the time of day, I guess. Say Ah. This is number one bullshit. Podľa ktorý, že? Radek by tam nie. Ty kokot. Radek by tam už leškal na zemi normálne s nimi. To je to isté 3-krát. Ty si guma jebla. Tím vozem najedu do skupiny cikánů. Může být auto nějak poškozeno? To záleží na tom, jak rychle byste do nich najel. Prudce. Když vám někdo vlétne na přední sklo, tak ho může dost poškodit. Jak rychle musím jet, abych... Daj mi dokaz, nech dám share. Oh my goodness, Zestify is out. Zestify. I'm dead. Holy shit. Oh my goodness. They're coming big. What do you do weekend? I play Counter-Strike. What about you? Looking football, punching my kids. What about the wife? 2. Respect. Oh. No, ti je taká pičovinka úplná. Totálna kokocinka. Kolik má stromu? Rak. Preďka sa ma pýta, čo mám zajtra variť. Čo má zajtra variť? Na aký spôsob je to mleté mäso, čo večeriaš? Počúvaj, nešpekuluj s mesom. Keď ti niekto niečo spraví, tak si vypýtaj, vieš čo si dlho nemal. Čo je napríklad krupicová kaša s maslom a s tými chutinkami, čo tam má byť, alebo palacinky so slaným karamelom. To musíš využiť. Lidí. Kolik má stromu, kolik je stromu po celém světě? Kolik má listů? A já už jdu. Aké ženy sa ti páčia, aké ženy ťa dokážu zaujať? Já vím. Štrbavé. Musel mať oné smrdlavé pazuchy. Musel mať špínavé uši. Také sa mi ľúbia. Tak napadá tě nějaká otázka? Napadá mě jedna taková, jako jestli bych se mohl starat o tu její pipinku, jestli by nevadilo, kdybych ji oholil, že abych si to taky nechal, jako klidně dole takhle navzájem, že bychom spolu. Dobře, takže se ptáš, jestli by dámám nevadilo, kdyby si ty sám vlastnoručně Ano. oholil pipinku. Tak napadá tě nějaká otázka? Pipinku. Zas to. Čo je s ňou vôbec teraz? Toľko má nejaký randobrý, či čo? Jaký, čo tam má? To sme už asi. Yeah, we're live. Oh, nah, I ain't seen nothing. I ain't seen nothing. Matter of fact, I'm blind in my left eye and 43% blind
in my right eye. I don't see much of nothing. As a matter of fact, I can't even see you, sir. Is this camera on? Klasické myši a Google. While you're here today, a lot of rumors have been circulating, especially around Romania. And yes, they were true. As you can see, I did bring the Lada here for you all to admire and see today. 1979. Take as many pictures as you like. The hands up. It's a very important car. I've had the Lada for over 3 years. It was made in 1979. I bought it from We're here today. Prečo som klikol na to isté? Oh my! Oh my God! Face in photo? No! Wait! Don't move. That's the don't move. Oh my God! That's what I saw yesterday. Okay, hold on. That's what I saw yesterday. Oh my God, dude, that's the scariest thing I know. That is what I saw. Čo tam akože, jak moc to idú prežívať, ten blázon, prečo tam je v maske? As we all are stunned by what we just captured on a Polaroid photo, live, completely in the moment, as it literally develops in front of our eyes. At the same time, we are receiving amazing communication responses. The thermal imaging camera directly below us captures some very strange activity. If you look closely towards the center of the screen, you'll notice a dark mist-like mass moving just beneath one of the doorways in the background. We debunk this as not being any type of tarp or cloth blowing in the wind because there is nothing over there. We have no idea what this is. Toto je ako top 5 vizuálnych ako dôkazov o paranormálnych aktivitách, chat, aby si boli obraz. To boli 3 najlepšie, ktoré ste videli, čaká nás posledné 2. There should be nobody around us right now at all. No one. It did look like a It looked like a person. Yeah. It had color. It looked like it had heat. It was quick too. But it was weird. It almost looked like they just vanished though. Well, it's because it went on the other side. It was behind that house. Whoa. No. Guys, Yeah. I think I just saw something. What? I don't know. It looked like a shadow or Tu something. čajku zo Slovenska, čo bola v tom dome Conjuringu, si videl? To sme asi As nevideli. I'm panning around this room, I see what appears to be a black mass move outside beyond this window, and it looks terrifying. As we are all standing absolutely still, an extremely heavy 4x4 wooden post that was leaning against the back wall all of a sudden begins moving by itself and crashes to the floor right behind Bill Chappell. Nothing explainable hit the wooden post to cause it to fall, and later Bill Chappell will supply additional data that was collected from our experiment. Koľko to bolo príšerné, koľko hodín, už musím ísť hrať. Nikdy v živote mi nebolo trápnejšie za druhého človeka, ukáž. Rád je mi s tebou. Bratku, keď budeš vedieť doplniť text, vyhrávaš 5 eur do KFCčka. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna round and round and hurt you. Zem, vzduch, voda. For all the times that you rain on my parade. In all the clubs you get in. I don't know. You think you broke my Heart. oh girl, for goodness. Ja, You think I'm crying on a nowhere line? No. Cítim sa. Ja si neviem ani predstaviť, kokot, že čo by som do seba musel nastreliť, aby som to išiel spraviť, ty kokot. Yeah, I'm 17. I'm just a regular suburban chick. And I am addicted to pretending to be furniture. I think it's something I've just loved doing all my life. And it stems from, you know, one sort of Christmas my Aunt Rosemary sat on me accidentally. She didn't mean to. And I was frightened and horrified at first, but, you know, the more that I sort of recalled it and remembered it, I wish she'd do it again. But I just love being furniture and I have to do it. Čáva sa sociálna úzkosť bojí. Ja dostanem úzkosť týchto videí. Toto je jeba. 32 minút na to zabudni. Na to zabudni. This is what usually happens when you film inside of a prison.
Dobre, hodina 40, som sa až teraz všimol, na to zabudni. Počúvaj, tam bol taký krab obrovský, že by vás odjebalo. Buď krab alebo chobotnica, jedno alebo druhé. To bol obrovský krab, ako tam bol. Una pena terrible. A Oliver le cayó un meteorito mientras caminaba. Jebe, choď do piče s tými pádmi. 7 minutes into stoppage time. Bruno Fernandes steps up! There's your captain! Čo to malo byť za kokocinku? You have 500,000 pounds in your account, in your Coinbase account. So all we need is your card number to be able to give you that money, okay? Yeah, that's amazing. Thank you so much. Let me just pull over because I'm driving, all right? Okay, yes, ma'am, please. So just give me your card details and the 500,000 will be with you right now. Yeah, okay, let me just pull over. I'm driving a car. Hold on, give me a sec, 1 second. Dobre, to je príš... Aha, tu odtiaľ sme to videli už. Možno aj odtiaľ to. No jasné, to sme videli. Sme to prežili. Koľko... Už som myslel, sa bál, že to bude nekonečné. Dú spať, čet, dobrou, hezký večer. Čau, nobis, konečne. Konečne bude kľud. Dobre, milión okien zatvorím. Kajto sa inak nechodí na streame už. Detsko rieši, či ako? Karol? Neviem, kde je Karol. Bol som s ním pred pár dňami. Prišla si, kľud nebude. No poj. A toto čo? Simon ešte rád.